Ik denk dat je als standaard voor Israëliet naar Waka staat, die dan moet tapu kudingi bi of kudingi sopi dungu of somoko dungu. If kolide safui e chagwa short time hotel, ik denk dat dat na standaard voor Israëliet. Ik denk dat dat standaard voor Israëliet na taki. Ja, bi il ouderlijke gezinnen. If je denkt dat een vrouw die go Libanon en mouse. If asiki de tipi moro lek aski dat betekent dat hij vrede is. Zo toe wira abi. Zo toe wira sikabi. Keri wiri. Jowi na ine toch? Messi zo toe wiri ya bij ede. Geri. Oké, fakado e beschrijving. Te ya geri wira ede. Jowi katakangami sagado taki. Hey, wai bala bea. We for mano you. Tabuko vumaliaji of sepea and versaifu. Because them of a buba with a best door musu hori sab. Lazy. And that suma musu suku da wet for a mofo. Lazy. Kasi adena bosko fumafu masra for them legre. Yeshi. A pastor mom de abos kopuma fu masra fu den legre. Ma maneleri next abra a Bible. A maneleri next abra a Bible. Next abra a Bible ama esoriu. Dat betekent dat je pastor LA. Je pastor LA. Je ziet, je maakt ook voor Deuteronomium 22 vers 5. Wat is de pastor nee sorry? Kolukusa Deuteronomium 22 vers 5 is sorry. Wolukusa a Bijbel etaki. Lees het. Dat boek van Deuteronomium 22 vers 5. Want uma no musu weer cross. Desi de man suma cross. Je ziet, wat umas man no mak weer cross die de mans mak crossi. Wat umas man no mak weer cross die de mans mak crossi. Maar in de zonde kerk is umas man weer brukugo. A Bijbel etaki umas man no mak weer bruku. Umas man no mak weer bruku. A Bijbel etaki. Ja mis sayelu taki mfa. Lees hem bakal, kar a hoofdstuk, lees hij. Dat boek van Deuteronomium hoofdstuk 22 en vers 5. Want uma no musu weer cross. Desi de man suma cross. Yeshiwa umas man no mak weer crossi die de man suma crossi, lees hij. En wat man no sa weer cross. Desi de voor uma. En wat man no mak weer crossi die de voor uma. So crossi man engre e weri da umas ma crossi. E voor man engre weer wan japon. E voor rok na umas ma crossi. Umasma ewer manengre crossi, umasma ewer bruku. Dus bruku umasma no makweri. Yes, right. You see? Hey, why go me brother? Look what's on fia. I go? Yeah, masana nefi. Huh? Joey. Okay, Joey. Una de brother of IUIC, sawi eduja, we leer de black man aan de Englishman aan de in a Bible. Is absurd volk na you. Joey hardcore na code. Give 3 minutes fee. Is absurd volk na you. Absurd volk na you. Sarah Makan. Mika fene in a Bible. Ino denki. Dat wat ik gaat dat volk fee ne basta. That's right. Ja toch 18 nazi de tap grond tapu. Donc, et puis dat ya Sarah Makaners. Donc Sarah Makaners na wa liba sama kalibam sabi. Desi kari srefi na ngawang libaning. Data no you. You see? In a Bible gado kari Israel. Una de Israeli. Una de chief gado. Una moro santa folo kagron tapu. En le kwa santa folo fine waka. In waka passive gado. Comme so riwan passive gado. No jajowi. Sa ime kwam mistake thing na wan fout. Maar you know besa bi ma mo sorry direct. Omdat im go awroko. Gima boek of nummer. Leviticus 13 vers. Ai, 13 vers 29. Kom sorry jongen weet je. Teacher! Hier is haar Bijbel wat ik hier. Dat boek van Leviticus hoofdstuk 13 en vers 29. If one man, if uma, at was siki. Stop. A Bijbel is dat if one man, if one woman, ap one siki. Is? One siki na wan bunsan? No, okay. Lazy. If one man, if one woman, at was siki. Tapu hem hede. Tapu hem ede. If you have one siki tapi ede. Koluku fa asiki. Sa fa gado obeschrijf asiki dati. Lazy.
efu hem barba. If you barba, lazy, Dan de priester zal luku da siki. En luku efu aan de dipi moro leki da ski. if asiki de dipi moro lek aski dal bati kanta ay freiti, lazy, En efu aan abigeri wiri. so tu wira abi, En efu aan abigeri wiri. so tu wira sikabi. Geri wiri. Jowi na you neto. Besi, so tu wiri abai ede. Ha? Geri. Oké, wat gado e beschrijving. Te ya geri wira ede. Sa? Jowi katakanga mi, sa gado taki. Hey, wai bala bea. We formano you. Yesi, omdat if ita ina sondu, yo dede. Apa ima fu sondu na dede. If a geri wiri na wasiki, lazy. En efu aan abigeri wiri na ini. Dan de priester zal taki dati. Ano de kring. Da a priestero tak ino de kri. Yesi, dat betekent tak ino de kri ino magwa gado fesi. Yesi, ide wan fisti saniki gado. Right. I verstaan? Zout volle ka grond tapu aba wiri no saya aba yede da. Zout volle. Zout volle. Na de wet man, i wan gers de wet man. Ah, kom sorry sa yedu no. Gima boku spreuken 3. Kom sorry sa you edu. Kom sorry you san jowi. Look a Bible na you history buku mi brada. What de kounu mi brada. Koli bilek de kounu. Yesi? Say they make we wan gers de wet man. Ah? Sa we lek de man a gado tap grond tap. Maar say they make we wan gers de. Say they make alasan we wan play shoes skip gers de. We wan libi lek de waka lek de. Lazy? Dan boeken bespreken ons de 3 en vers 31. Dat je rusu dat we suma desi de kwisi trawa. No jaru sutap des masa quincy de voorouders en de quincy tanga divdi de suma queens de voorouders. Lukuja. Lukusa de lukuja. Lukuja. Yesi de seru. Lukuja awet mai seru jaso. De man quincy tanga divdi de mai quincy. Yesi dat say de make him jaru sutap de man. Say de make you wan gers de man. Gado tak de man morsu. That's right. Gado tak de man onrein. De man no de kring. Huh? Dus jowi sayodu di ko yere awet tak na wasiki. Huh? Sayodu jowi. Dus asan sawi eduja we leer de brada fu nanga de safu sumana de in a Bible. We leer de sana asondu sa de du mek gado gwe faraf ding. Mek gado skoi fi gwe farafu ding. Dat we leer de brada nanga de safu. Leisa wet baka. Dan boeken bespreken ons de 3 en vers 31. Dat je rusu dat we suma desi de kwisi trawa. Kono jowi give me 1 minute ete. No jaru su tapu asma de quincy trawan. Jowi sayo odu nanga asandat. Sayo odu nanga uwir. Ha? Yo black time baka. That's right. Ide seeker. No say tak jaso. Gado yere. Eji ano mi ekori. Na gado you ekori want gado ye gers gado. Eji gado kleur delet you. You understand Joey? Okay, look one number de tapa flyer. Delu epu. Yere mi brother. Okay, abu. Hey, fai gombala, ko asa fia. Ya masana nefi. Ah? Or twin. Konako or twin. Give me 5 minutes for or twin. Au mata. Okay. Or twin sawi edu ya. We leli de bala fu yanga de safu bi samana den in a Bible. So follow na den fakado kali you. Yes, if you maxi taki so follow ka you say your take him. Ya nenge. Meter set singi wan singi taki. Nenge sani na ikaba. Ye kalise fi foto nenge juka nenge para nenge. Ana ikaba. Sawi, fakado kawi. Gado no kalu nenge. Gado kalu de Israelite. De Israelite. Sa de Israelite mundu. Sana a standaard voor een Israëli. Sa yo denki na a standaard voor een Israëli. I denki taki a standaard voor een Israëli na waka stati tampu tapu ku dingi bi. Of dingi sopi dungu. Of somo ko dungu.
If you call it a Safui, a Jaguar short time hotel, you think it's a standard for an Israelite. You think it's a standard for an Israelite, not a you be in order like a casino. If you take one from the Liban and a mouse, Sagaduta. Give me a book of Deuteronomium in verse 8. Mosolion had a book of minutes. The book of Deuteronomium 1 and verse 8. This is the word to this Moses and that is here Israel. This is not the word to some Moses that is here Israel. Apaka manga imi na the Israeli. Moses also you a standard for you. Taki table libi falcons a standard that a order that table the here tap ala the tap follow to go on tap. Gonna do it on Roman after 20 verse in come so you for you go libi. Sana a standard for you. Lazy. The book of Deuteronomium chapter 20 verse 8. Then as a passaso, that the Epu is a archi Filipini na da staff for Masra Ugado. Uzi and Pudu ala commander, this is the commander you today. That Masra Gado sa set you hey na tapu ala folku kubotap. Is it a standard for you? Pabode. If you be aliki agadu dabo poti hey tapu ala folku fubon tapu. Yes, je ka ba kamanga ingide tap ala folku fugon tapu no. Pou de no. Dat wat ik kan de na bottom. Yes, dat wat ik kan tapu de na bottom. Yes, ma a model fu fa gadu meko ano be meko fu de na bottom. Gadu be meko fu de tapu ala folku. Dat wat ik kan wa aliki gadu. If you are aliki gadu, that's sa opasanga. Gonna verse 5. Verse 5. But as a passaso, that if you know working on the staff for Masra Ugado, you see, and you do ala commander in a wet this in commander you today. Then ala the flukus a come now you tap. And that's how we you. The fluku o kwai tapu and the fluku o wini. Fluka wa bumusani. Kuna wa bumusani dia. The kunu o wini. If me ati taki sana a kunu no sadaba kama tapu. Sana de kunu. Give me one fluku sadaba kama tapu. We fechanga usefia. Datina one sana tawa. Why libi banga usefi, we take you safe uma. Me tengi datana standard for baka for Israel. Datina was standard for one maker, one nenge elibiso, take safe. Ye guaibala uma. Yato datina nenge. Ma Israel a standard for Israel na deji taki ye libi banga ibala ina ifetanga ibala. Lazy, gonna verse 42. Verse 42. Dat spreekt als een jong. 43. Verse 43. Dan vreemd de suma. Dit is een argumenteris en komt om zich heen naar je tap. Zo te vrienden samen dat we niet de ja samen. Zo te vrienden samen dat we niet de ja samen. De vrienden samen dat we niet de ja samen. De Hindustani. The Snezi, the Wetman. Mr. Takano Broko Gadoret. For me, someone website Broko, no for Sakwen. Mr. For them, no for Come solely one website Broko. Give me a book of E for Yambala. Give me a book of E Timotheus. Come solely sa Bible etaki. Yes, a Bible etaki. E for you. Give me Timothy. Come solely say amasan. Mr. Koko Subeno. Why bala? Why nyasama? Why bala? Yes, she. Sana ne fi Mr. Okay, mi brada na sem san mele a brada funya. Mr. Kom soli sa awete tak. Yeshi, una de Israeli. Yeshi, una de kounu na de princess. Como princess muweli, como princess e change. Lazy, kom soli sa Bible tak. The book of 8 Timothy of the 12 verse 9. So slavi, the woman musuweli kosi ya wa umata. Gadu takide uma sama muweli kosi, lazy. This is a story that skin. Kosi sana isolisi. Esi? Descobita que a boko we. Iweli kosi sai isolisi kwefi a weli kosi sai isolisi. Mais isolisi.
Te weli yeke wa uma sama. Te weli kosi isiki mon kapu. Yam meke manenge si isiki. En in het stemma zou si isiki na man die hango to. Je verstaan missa? Dus daar is hij dat je sabi dat je te jou weli kosi tapu isiki. A kosi am straka isiki tu. Dus je want doma sama te de como pa usu de wela strak kosi dat de tampo na spikel pese lupu de baka se taki e misi pa ina buku a ina buku ya ifa ina kosi ya. Tem goma nenge mun skein. Leise mbaka. Missa koko sube. Wa inya sama wa de bala piu. Yes. Kom leise ngodo de kago. Leise. The book of the mountains of the giant mistakes. So self in the puma was wearing clothes. This is a sword in that skin. Yawa kuma sama dog. Gadu taki wa makweli kosi sa isolo siki. Leise. Nanga sakafasi. That you doing it upset. No kubray wiri. Na kuwear coat. Na kudambaro na kudiri clothes. Leise. Mananga san this fiti wa uma. Nanga gadu pasi. Mananga san fiti wa uma nga gadu pasi. Saide iki fiti wa uma nga gadu pasi. De aisaka inse. Deji de aidu sa awet gadu etak. If we have you want te to te ye alfiuma. Deji dati gadu pasi. Justamisa wanu morte na flyer. Belu epu. Deji if you want kisi for luso. If we are want dede. If we are want daini adel de Christus kong taki au for ni takagon tapuya. Belu epu. Fika kisali biftego. Abumisa. Mi brother. Mino banga itaki wan sapsana sanja da yedwe. Abi tengi gadu. Yes, this kana you for lusu mi brother. Are you for lusu? Yes, Missa, luku mi bene la bala fun ya samana eng, sumana eng in a Bible. Fakado karu de Israeli. En anef Israel chakraki no one trafolok no tegi tak you na wan Israeli. Donc isa fado goy kari mengre. Yezi padogo kari juga. Ma sana anefyu. Kom sorry sa anefyu e batikan. Lazy, ima buku finances. Kom sorry sa anefyu e batikan da me ko Afrika 10 minutes ba. Kom sorry sa anefyu e batikan. Lazy. The book of Genesis was the plantar de Gambas Actantueta. And about that, you know, nos a de Jacob Moro. Ne no de Jacob Moro. A forefather pune me de Jacob. If you lees a Bible, is a autoridad. Lazy, Ma Israel, ko lukusa Israel e batikan. Luku ja de 12 stamaja, de Israelite, ko lukusa anem de e batikan. Lazy, because like you are going to begin, you better be trapped in a gado na libisuma. ek wa korrup ci you abkrati na nga gado na nga libisma en sapsa. And you can win. And you win. Lazy, if you pana wa kono, sumana you. One princess, you know one prince, you know one prince. Yes, ko libi like the prince, nanga the princess. For one princess, a charens refi. For one prince, mum charens refi. Yes, one prince, a tro. One prince, a wetten. Yes, one in one palace. They did one palace, a kono a wet. Yes, and if a kono no a wet, for a palace, for a kono ode. For a kono kondre, for a kono ode, out the chaos. Yes, dus una de prins, una de koning. Hoe vleef je de besnijden toe? Vers 27. Mosori wan wet voor een koning, wan wet voor een prinses. Sanga zou no mak toe. Ik belezi ki kaba wan prinses amak weli kosi sa isolen siking. Yuma uwa mak shiskin. Je verstaan anoso mi bar. Oké, anoso. You know, denk je wan ap wan vrouw dat hij isolen skin na alama astradi. Nooit is dat. Lazy. The book of Leviticus was the tiger in a verse Actantueta. Mbala alika wetja. Koko sube. Komo kai na sambala. Alika wetja so. Lazy. Unosa koti un skin in a de suma. Lazy. Efu make mark in a un skin. Wa makoti usiki efu meke maiki au siki. Meke maiki na tatuage. Ino makpo tatuage. Efu ya ben sabi. Mati de iko sabi. Ino go pot tatuage moro. En ook goed op zee, desma, te wansma de kot deski. De trouwens pot tamba, de kalen tamba, ino mak doen. Lazy godoro. In the master. That's like a twelve. The party unuma begin. Gonna pay Leviticus 5. 21. Thank you. Here it is. The book of Leviticus was in a 20 verse 5. Dan no musu, God in
de wili met in het zelf aan de piri. Gado taki de manengre kuno mak kot on e de wili piri like Michael Jordan. Anoma. Leisi? Dan de musu, krabo de buku, de barba pur. Kuno mak piri on bakpa. Kraben puru. Una wa kounu folle. Una de prince, nanga de princess. A barba no mak piri. E piri ye sondu tika yu gado. Mi brada ino be sabi. Ma di ko sabi da sayungu. Ja, die liebe. Ik heb borsteling. Je kunt ja trama die ben bigi trama is moeie. Borsteling gewoon lijnen mooi. Maar je maakt piering. Dat piering nou een zonne die gado. If you want for lusu, na de wet time do. Kerki no leri de wet ja. Kerki no ko sorry fika kis for lusu. Kerki e sorry you a passi fiu dede. Dat kerki e sorry you. Mi no go for you. Kerki no leri so de ati de tu. Kerki leru disi. Kerki leru a wet manja. Tak dis janga Jezus. Maar a Bijbel is sorry tak you against Christus. A simple a abi. Temis you, misi gado. Daarom ma bi respect you. Ma bi respect you. Je ziet, temis de brada fi misi gado. Temis de sak mi mes een prinses. Je ziet. Dus na dat na a respect sam abi ausrefi. Maar une abe. We aba respect de wet ma moro lek you eiki brada. We hat usrefi. Je verstaat me, brada? Koko bakana a standaard, koko bakana a cultuur, koko na a wet voor u gado. Door doen no, doe sa gado taki, mek amadu dis nanga une. Danga deftide, plakama nanga ingi, de in slavernij, u de in quincy. Je doet niet dat koi, de in slavernij. Vrande rechte, zout volle kefeti vrande rechte danga deftide. Plakama nanga ingi. Ja toch? Sumana eerste bewoner Fusrana. Ingi. Sumana tweede. Plakaman. Matanga die de wefeti van groene rechten. En de eerste smasa kontja sasrana. Je verstaat? Daarom met men sorry asanja. Abrada pinja be actie abrain. Go bakana de tono Romeum. Kom sorry. Leisi vers 28 vers 1. Kom sorry. Evo be arki. Udu sakado taki. Fa ubode. Mbala sana nefi. Uko asanfide. Huh? Asap. 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 Hey, Asap now a mighty man in a Bible boy. Yeah man, now a mighty prophet. Huh? We hope he try come and cultivate for Asap David. Lees me brother. De boeken van Deuteronomium hoofdstuk 28 vers 1. Yes. En als het passa zo, dat die efu je zijn aardig in de binnen dat staat voor massa naar je gado. Voor zie en voor toe, alle commanderen, dit is de commanderen je idee. Dan massa je gado ze zet je heen. En tapu alle volken voor grond tapu. Gado tak, if a black mananga ingi be arken be horen wet. Dan mabo se tu hei tap grond tapu voor alle trafolle. Je ziet like a black mananga ingi de hei moro alla de trafolle jasa asrane. Huh? No, hoe zei je de make you tak man? Adefshi, dat betekent dat zou no doen. Uno archigado. Dat kon lukken dat if uno archigado sama bota kop sango. Gona vers 15. Vers 15. Maar als het passa zo, dat die efu je nog archigado dat staat voor massa naar je gado. Voor zie en voor toe, alle commanderen naar een wet, dit is de commanderen je idee. Dan alle de vloeken ze komen naar je tapu. En dan zou je you. Gado tak if uno arken, dat fluku okon tapu fluka no wabosan. En de fluku o win a plaka mananga ingi. Want de fluku plaka mananga ingi petit front direct de tanga di ifide. De no ma fene. Want de fluku waterkant be de ingi, abe de wan dorp op de ingi. De mak mo podrape. Je ziet, de trapelo ko pour de man. Na de man presi, de man abi froisi. Want trap fluku natak disip sananga blaka mananga ingi luku de ingi brada fija luku de blaka manga you shen le kwansanitori ya ya kwa flyer a nummer de nenta pumbala belu epum yeji ko joina army fu gadumbala dai kombaka you restore. Okay mi brada come sorry. Ah, Ipo, last one, vers 48, kom sorry, Zapsa, lees het. Vers 48, we dan.
you sa dini feyanti disi masra sa seni against you. Gado tako din ufeyanti di amas ref seni koti ka unu. Lazy? Na ini agritem. Na ini angry thing. Te wan wa pakibre de feyego bae. Suma bawe. Pagado kari. Ha? Pagado karasi. No, ere pun. Lazy baka. O arki pun. We're done. Kara text, kara hooks with kara text make the argument. Lazy. Na buku voor Deuteronomium op zijn acta 20 en vers acta 40. Lees. We're done. You sa dini you feyanti. Stop. Pagado kari. We dan you sa dini you feyanti. Gado tako dini you feyanti. Kolu ko insa o dini you feyanti. Vai go mi brada. Ya I go da. Me ler de brada nga de saf mi jaso sumana de den in abego. Yesi gado karu de Israeli. Gado no karu blakaman. Gado no karu ini. Gado no karu aukaners. Gado no karu saramakaners. Gado karu de Israeli. En anef Israel apwa betikenis. Dat betekent wa kounu sa abstrakti nga gado nga libisma. Dus de bakamanga de inisa yeshe wakati de deya. Una de kounu, una de prinses. Dus de kumasma una de prinses. De blakamana de bala una de kounu. En te kupresi bakalik de kounu nga de prinses tap grond tapu. No wan trafolo koko tegi tak yuna wan kounu folo. Yere sa Bijbelo taki. Gado tako dinu feyanti. Duno arken. Mek ama mek we dinu feyanti. Koluku insa wo dinu feyanti. Lezen baka? Na buku voor Deuteronomium op zijn acta 20 en vers acta 40. Lazy. We're done. You sa dini you feyanti. You sa dini you feyanti. Lazy. Disi masra sa seni against you. Gado sref sente kotiko you omdat you tranga yes. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community.